Raris ngucap Prabu lengkeh ring pakonnya Dewa Ratu Agung kalaning sampun kepireng dur kapikayune natur Ki Marica permangken rasa ledang kayune sang Prabu Alengke raris ledang itu mabaosa nah sirna kayu kapikan tenang perbawani desang Prabu Alengke kala punika permangken rasa tis wadok idene duaning tatuarnin idone obah permangken ijawa rasa keberahmandian idene yeni yang kedo Paman Marica cai yang perparade kitunya natur pamani lautang subah majalah duaning disubani kayun-kayunin gelah atur pamane unuk naya wewekan pamane itu melah pesan nah lautang dabdang mejalan cai Marica sang Marica matur singi sampun kapiragian makesami baos itu sang Prabu Alengke kadiasa punika raris maduluran antuknya kepangkar kalih cihna bakti ring ide sang Prabu Kipatih Marica Durama Maraga kocap sane mangkin gegelisan rekipun Kipatih Marica pacang ngemaranin ide Dewi Sita iri kering tengah ngalasi ya Subhanarawa Kipatih Marica kocap reki sampun rauh kiriku ring madiani alasi ya sang
sadina ieu wiwikanipun Ki Patih Marica sane mangkin kegelisahan raris ipun nyuci rupa ngentos warni sane mangkin dane Ki Patih Marica dados kidang kekauyan kalaning sampun puput mangarcana ngerep gepangipun Ki Marica tanpa samandana nyuci rupa dados kidang mebulu emas uyak didane nulian nampekin sang asida manut kadito tujuan Ki Patih Marica duaning sampun sida nyuci rupa raris ngenampekin ide Dewi Madeli kecap iado sang amitili inggih idedane para pamiarsa sinamian duaning sampun puput nyuci rupa minekadipun Ki Patih Marica sane mangkin atur uniayang didiang kawentanan ide Dewi Sita dua cita ngatos bulun kidang alui Dewa Ratu Agung kalaning kecingak kawentanan kidang mebulu masih punika dados para mangkin kedaud kedudut kayu ni Dewi Sita Curakanangan dia siada masa surya paripolah Ki Patih Marica sampun mendados kidang mebulu mas Dewa Ratu Agung saling seledetir sareng ida Dewi Sita duaning sampun kemana antukipun ida Dewi Sita kedudut kayu ida nih ngawas kidang kocak kalau punika ida Dewi Sita dan jelempas nengekijapan ketelek tekang pisan yakti kidange punika napi malih raris kenampekinan tuh kita kancit nyolot kayun yada sesampun sida katelek tekang kecingakin kidange punika sayan yakti kedudut kayu nidene nodok angon
Res metu kayu nidene pacang ngejok kidange punika aya angin itu ingon-ingonan, angin itu timpal goreng alase. Turama turari sang ngemi Duaning tan siderasan tuk ido pacang mau pasahan sareng kidange punika. Tur maning mau pikayoni demang dene neruwenang kidange punika. Ora res matur ido. Majeng ring ido sak ramo dewe. Inggih mapi dawang titiang ratu beliagung ngeraben titiange palunguh ratu. Sane mangkin titiang mapi nunas ledang pisan tulungin titiang ratu beliagung.